Hayi bo, kanti banjani abantu ba-Facebook? Bengathatha amadatha ami. Kuyimina ofaka amavidiyo bebathatha amadatha ami futhi. Ngifaka amavidiyo ukuthi abantu bethenga amadatha bengene bebuka amavidiyo khona bona bezothola imali bathatha amadatha ami futhi. Iyona ndlela abangibonga ngayo leyo. Abekho right kahle labantu, abekho right lapha. Futhi ngifuna ukwazi la abahlala khona, ngiye khona babuze ukuthi ni right kodwa kahle la. Futhi ngeke nginokho ngoba ngene babuze ni right kodwa kahle la. Uzingathatha amadatha omuntu okuyena ofaka amavidiyo anibize labantu phela bahlule shuthi no taxman okhokhisa usicapha. Uthi noma ebiza abantu ukuthi abangene etaxini kodwa nawe uyangena nawe uyagibela la bemkhokhisa usicapha. Abekho phela right kahle labantu. Hawu. Uyazi ngibona amadatha amase futhi banibazi labantu mama ukhona umngani wabo la ku Facebook abamention le video le. Ngifuna babuyisonga manje ningabi izinto abesengiyithengile la madatha. Hawu. Hlala abantu phela.